Hello Muntina hi YouTube channel hin ve ho zo se na bon cha ve ni pakar Jesu Christa menin kalem na chibe ka hin piche ve tu ne azong hi AD 150 a Christian te khang thu sima su mil thailo thu na sai dio hi in phan ma sa chun AD 64 AD 70 thu in a sai win tu ne azong hi Justin Martyr chung chang thu in a sai dio hi ama hi Christian khang thu sima dinga lopima ma jing kha cha hi eze achu ama chung chang thu chom chai na sai diwa hi in alung ke ya na hin betting in pakai Jesu minin team na kahin ne he Justin Martyr iti pau hi Greek philosopher min thang ta khat ana hi in azona ama hi Christian convert hong hi in pathin thuna satain khur na hin nei kinin iti chon ama hi Christian te ding in defender khat in anapang in he apology ti te nga hi le pathin thu hi theology hi mi te ho het thaidinga reasoning mangcha le logic ta a pathin thu hil chin ji ho ho a he bena he heta banga chu Christian adinga faith defender ama ho he ama loi hi asang pen ho hi vin chole ama hin le kha tam pi jong ama on ta min asunin Greek te ho gentile te ho elo le Jews te ho a het thaidiu ta in thu he pathin thu ho jong na sunin he ale ama Christiana hong convert masanga chu a family religious background si vatna hin ama wai Christian hilovin pagan tilani la ho chom lama itia chu sei ding hi jingen ama hi Christiana iti hung lut ham mitia hile ni khat ni hi tui khanglen panga awale na hin Christian upa khat ta hin akimoto na hi ichiwa cha ke holim na thona hile Christian Pachun hiche Justin here pathin thu hoi ta na sai pi ta na he ama na sai pi chu Old Testament prophecy ho a kona Jesus Christ Messiah a hi dan hi proof abol pi in prophecy na sai masa chu thiam gau thua anaki sai do ho chu New Testament na hung gui lunga he hicha guil hun na chu Jesus Christ a he ti pa chu hoi ta in ama chu a hil chin hin ama zo hung min ta in hicha chu ama dinga ahin khu hung ki hena ahin khung ki khial na point so he heti chun amazon hin bible hina satai pathin thoi khul gil na hin lein nga khul gil na hin nei to kil honen ama hin pathin thu hi na sata in gospel hi alang sat ta na he heti chun mi chom akimu pi in chule ama hin ahin khu som thum zen pi hi pathin na sata in anatong ina he Justin to sol cha pur jong hi akelon hon tam pio mena he amani he lekha thim chi elonen chule Jews te to gentile la ho a pathin thu na sata saya chule convincing power mi ho convince por thaima majing chu elonen he eti chun Christian mi tam pe la lu lanen chule sol cha pur pin na he le ama hi Jews mi a hi in a hi wanga apin nagam hi Tarsus gentile te khu hi in ahin alang khana Justin hi vatna hi le ama hi gentile mi hi in Jews te gama olden days second kinau na chu na ping hi chole ama ni hi missionary trip Roma achi gel honin ichulai Roma chun ama ni hi matnin aum thanin Roma chu ama ni hin khu ki chaina persecution na ana thigel hona hi ipa chu akilon on themcha ga seu hinten ama hi lekha thim ta philosopher min thang ta khana hi in chapang cha hi bangin ama hin Aristotle le algorithm kiti ho ama ho philosophy hoina satan na semin azona in Plato nungzui hong ita na hi iti chun Plato nungzui hong hi to kilhanen ama jong hi Greek philosopher khat a hi ta in chi ho puma chu chi na thim na ho puma chu pathin thu hi na sata hin hola hi Justin hi mi hang san ta hi to kilhonin amazo hang san ta in Roman Emperor Antoninus Pius kiti pa po mahin AD 155 in ama first apology masapen chu anathonin hichbachun ama hin asai thu pi pen chu hiti hin asai na hi kei ho Christian ho hi pathin nei lo le mi cho no ogun ke ka hi povin kei ho zo hi nang ho sanga cham na dei mi zo ka hi ve
ipibola roman te ho hin christian te oi na su gan the na tha jing ham hi chi sang chun nei ki thu pi win lang hi chi pagan hodi lo ta san na di lo ho zo hi adi lo na phata ko mu a thudi pa chu sei zo ding hi ti hin na sata in chona ananei na hi ete chun christianity chu ama hin na sata in emperor pa ko ma chun promote ana bole na hi justin hin abanin mi khat akimuto pi kinen ama chu Jew steading a ki son pi umta edi som sagi a Jerusalem ho in ki hal na a ana su cha mi khat Jews leader khat Judaism leader khat ni a hi in ama chu try for rabbi khat hi in ho hil khat hi na hi ama ta chun ni debate about hanen hi chi debate about na a sei thu pi pen hon chu ipi ha mi tile hi chi wa kinil na hona try for pan sa na chu jesu chu messiah hi ale thilo ding a hi ani na dan thu pi hi ton so na ding a hi athum na jesu christa hi old testament na hin akimu poi ti hi ama pan sa na hi in justin in try for don but na chu messiah akhat be na hong na hi thu gen thei na puma hong ding a hi in aban le avel ni na hong ting le nga hong ding a hi ti cha hil chenen abana dan hi temporary a hi bovin pathinin kitip na tha khat a promise of a patch a hi in athum na achun old testament pumpi a hin jesu christa elole messiah a hong ding pa chu akisayin new testament a hong gui longe ti pa chu na sata na sayin chule aman logos ti chu the word zona ti che thu chu ta sa pe hong su tai ti pa chu na sata na din pina hi ti che chu pathin to mi him te ke ka a ki mu chin na ding la ki het chin na ding pa chu jesu christa ama thu anom pa cha hi ti pa chu ama na hil chenen chule mu si in hambo la ame kung na mu chu logos ti che thu chu ai na hi ti chu ta sa pe hong su ai na hi justin hin na hin khwa gnostic na sata kha jong akita tu pikinen ama chu roma pat marcion kiti pa cha hin hi ai mi hok sata a hi in apa jong bishop a hin ala ho bung wading jong sum tam pi na to in a hin la ama hi ho bung mi ti hang an dei pu gen hi epizena mi te la ma doctrine hi chum be hi in ama hi first heretic ti chu thunil kal thu hil lem masa pen in jong aki he na hi am ho pha na chana tia chu record na ki bol hi in ale ama hi God of the Old Testament is not the father of Jesus atin Old Testament na pa pathin chu Jesu pa hi pui tia hi pang hi ti chun ama hi a ho bung wa ko ni jong pe do hi in asum ma to tam pi jong cha nung le ve ni ti chun ama jong hin ho in chum khat a ke phu do ta na hi ti chun ama nung ju yang tam pi no men Roma hin Christian the Cynic kiti pa ta hin akimuto ki ne na hi eti chun ama jong Roma hin AD 165 AD vel hin Roma hin khat ve hong kile kinin wangsit hom ta in echi Christian kiti pa hin authority so ku na apilu nen hiti chun ama chu asugan thevin torture bolovin chole alor jong anatan pi vin ama pumin mi gup chu martel an hita vin he Christian mina martel anachang hita jewa chu echi Justin kiti pa hi pathena dinga Christa adinga Christian adinga na sata na thuji le hoita faith hi ta san na hi defend anabola hangsan ta na panje achu Christian ten su mil thailo dinga amin hi Justin Martel tia ki hesing hi ta na hi je achu hi chi Justin Martel hi mina sata hi zala tunia jong hi Christian faith hi chang ge hi ti pa jong chu mu do theina men chule a chaina dinga ama kuna inspiration khat share kan nei de hi Justin in imperial pa ko male khathon khat na hin ke ho Christian ho song masanga chu anaki do anaki gal anaki sat ka hivin ahin la tu hin Christian fe na hin pum khat ka hitawin chamdelin kalung khom tawin ka hin khom tawe I thu sane na hi Christian khat hi ta hi le ham la pau chila namji a ki thet ding hi tapo in chamna chu hola pathin lungdei lam ipi ham ti pa zo chu hola pha hi tu ni hin veleu chun pu na nom dan chu Christian le Christian khat hi wa ikidovin baptist khat la baptist khat hi vin ikido thovin evangelical khat hi vin ikido thovin hi ala hoi lai ta cham Christian hi na Christian hi na lungput di ta pulew han
chu chan pul I chen naw gam hi hitilom loma jong boi lo ding hi so pete ho eje achu ikigel phat dio ngai na hi Krista achu cham na om hi lungthima hi cham na om theilowa mi to ki to na om theilowa le I Christian hi na pa hi koi sot ki bol ngai hi eje chon so pete ho Christian te ho hong ke pat lai wa Greek Gentile Jews ti lo yela long de la hong bom wa aki do te ho jong chu ahung ki cham wa pathin khat ta san khat baptize khat hong hi phat wa chu bima zo se a different zo sio ain pe ha wa ama ho a common now aki ba na ho ain pu pom wa ta san khat na hum na pau chun hi chi pa chu ama ho ding a kum pilin zo a hi na hi hi je chun so pite ho tu ne ai hon jong hi chilung put chu iput wa hi le igam sungu inam sungu tam ding a hi mi masa hon a hin kho Christian ta sana dingin a hin kho anape do do jing ve na hi Justinin ale khasut na khatna hin nang hon ka hin kho hi na tha theu na la theu hi nai a hin la su na ta pa wang chu nei pe thei po ve ati na hi iji a chu kitil kho ta hi da hi tu ne ni hin kho hi thizing zong le kinep na chung nung zo chule permanent zo hin khu inei pau chu alo pi zo hi hi che pa chu koi man ata ta su kha thei lo cha hi na hi Justin Christian ta san hong hia patna a hin na pum pi pathina dinga anapi a pathin thu anabui pi a thina chan geya ana thu pa hi tunia I hon jong hi tabang hin kho hi pathina dingin dedicate tha bol lew han tunia I gam sung wa buin ho zo si jok hi dam dinga hi katino min hi nang ma mi mal song hu ing na chan ding na in sung jong phat thei chang ding na ho bung sung jong phat thei chang ding nam pi es a hola phat thei chang ding hi isi chun tu ni hin ichi pa thu sima ko ne ho jong ki tha til kho ho ki no iten tu ne video hin ve ho zo se he na bon chawin pathinen phathena bo han lang sai khil sei walom le pathene ngai dam ventin aban episode ki na dingin ki moto ke no hiten tu ni adingin bye bye kain bolo ve